салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу дӯстон ҳамватано. имрӯз мехостам боид як масъалаи хеле дарккунанда суҳбат бикунам, чунки и проблема навай, мушкилот навай, гармогарм суҳбаташ кунам хубтарай. аз шумо хоҳиш мекунем ки то охири тамошо кунед, бифаҳмем ки барои чӣ гапай, чӣ хабарай. рафтем сари асли матлаб. Як 2-3 рӯз пеш дар вилояти Хуҷанд генерали нав таъин шудагӣ роҷиби ба проблемаи мушкилоти байни қирғизову тоҷико дар Исфара кони Баткен мепарсанаш ки хулоса мегӯяд ки назар мегӯяд ки Баткен қаблан агар тариха нигоҳ кунем моли форсо буд, моли тоҷико буд. Ина ҳукумати Қирғизистон фаҳмид, генералаш муовини сарвазириш инош ки мақсад ӯ моли тоҷико набуд, моли қирғизо буд ва хоҳад монд, ҳеҷ вақт тоҷико намешавад. Ва унорам гуфтанд ки барои и гапшон бораям тасдиқ кунанд ки ан гапа гуфтагианд, гарчанде ки ӯ марда гапи ҳақqa гуфтагия, ягон ҷои ноҳақ нестай. Вазири корҳои хориҷа як бизе ки дар подаи қафош такагала медава ку он биз ному Сироҷиддин Муҳриддинай. Дига ҳамин наметавонад ки бироя бига ки манзарат мехоҳам, мебахшӣ бароям гапи гуфтагия, аммо гап шайн бидохӣ. Ӯ фикри назари хича гуфтагия и хеле набуд дигар, гарчанде ки ӯ одам ҳаққа гуфтагия. Агар мо тариха назар кунем, варақ бигардонем, заминҳои Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, я билинги Покистон ба Озарбойҷон, иҷо ҳама минтақаи чӣ буд? Моваронаҳр. Ва Моваронаҳра кӣ сардорӣ мекард? Форсо. давлати амирои Бухоро ва Самарқанд дигар ҳама ин дасти форсо буд. Форсо инро идора мекарданд, дасти форсо буд, замини форсо будин. Шоҳ Исмоили Сомонӣ кӣ буд? Тоҷик буд, форс буд, ҳамин минтақа дастиш буд, ҳамин заминҳо мутааллиқ ба форсу тоҷико будан. Шумо чӣ нанг мегирӣ? Узбак, қирғиз, қазоқ, туркман ё баъди монгол пайдо шудагианд. баъд Чингисхон омад инҷоро ғалаба кард, ба зури зад гирифт, ё ҳамҷа баъд кӯдакҳои ҳамон монданд. Шумо нанг нагиред чиза. Воқеан ҳамӣ буд. Бояд чанде ки ӯ як бизича туруст дар кишвари мо ҳастай ки ай гапи ай ҳақиқат чун рӯ мегардонанд, не ки воқеат ҳамӣ буд. ана ки шумо бурде дар пеши сафорати Эрон 4 механа са бурде ҳичка бача кор намегирад, бо беваи дигара бурде таи каш тофта дар сарашон румул ба мисли ки дар сар рӯи сафорати Эрон паридан шатақ кардида дарвозаҳои чӣ задан, консулгари дафтари ҳамкории Аврупо бурдаи кора и спектаклот на вақте мегӯянд ки спектакла гуфте ки не, ё як мардуми ватандӯст, патриот, барои ватан ҷон медодагӣ, ё пешкашон рафтан кардан. Биреку дар пеш сафорати Қирғизистон бикунед. Мардуми Қирғизистон дар пеш сафорати Тоҷикистон дар Бишкек ҷамъ шудагианд, мегӯянд ки шарҳи сафорат мехоҳад. Агар сафорат бигӯяд ки ҳо ҳақиқат ҳамин гапа гуфтагия, мо ҳамин чиза қабул дорем ки воқеан хай пеш буд. Имрӯз ҳо бале дасти шумоай боша, мушкиле нест. Не ки пеш ҳамин чиз мутааллиқ ба тоҷико буд. ҳамин гапа бигӯяд ку сафорати Тоҷикистон алоқ медонанд қирғизо. Ва ӯ қирғизо тоҷик нестанд, ӯ қирғизанд. Раҳмонов агар ҳамин гап тасдиқ набига моли мо дигар ку боварӣ дорам ки меоянд дар дохили Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, дар қасри миллат мераванд ку Раҳмонова чорғовак мемонанд мераванд. ё ини хе миллатанд. Ва мора охай ё аҳолии Қирғизистон нисфи моай, теъдоди ҳарбиш нисфи моай. Сарфи буҷаи давлат дар ҳарбиёш Тоҷикистон
70 میلیون سالانه ای قرغیزستان 270 میلیون ای و اسکر تیار میکنن و فیدایی تیار میکنن ما اسکر رو میبریم میزنیم میکشیم نه ما حکومت تاجیکستان حکومت رحمانوف میبره اسکر رو میزنن میکشه امروز یا سری ما میخزن کد میزنن روسیه سری ما کد زد ما گفتن که روسیه خیلی بزرگه کشتر به کشتر به امریکا قرغیزستان نصف اهالی ما را در خانه خمون میزنن گبزنی ما نمیمونن خانه های تاجیکا را چپا کردن بیرقشون هم میزنن گبزنی نمیمونن به خاطر چی؟ به خاطر که ما این خیلی پیشوای تاجیکان دنیا داریم ما میدونه که یک کنچقه در خیتای داد زمینه آمخته کدی با دادن خیتا آمخته کدی خیتای داده اینا یه روز قرغیزا دعوا کردن که بگیرن ما ایو گیله نیستیم ما گیله ما از اونیم که هم خیلی بدبخت لعین سر قدرت صد حکومت تاجیکستان های که اوش مدره ازبکاش در 500 متر زمین خاک تاجیکستان فرزند تاجیک کشتن دکسه بردن 2 هفته من کدن برای تاجیکا ندادن در زمین خودمون قرغیزاش در زمین خودمون خونانا چپا کردن بیرقشون زدن خیتایاش ایوسو افغاناش ایوسو درآمدن مال کلای ما از سر زمین تاجیکستان میگن میرون امنیت تاجیکستان نیست وزارت کلای داخله نیست پس شما گجا را نگاه میکنید چیکار میکنه در 20 سال شما نمیتونه که یک مرز بومی خودتون اداره کنه محافظت کنه آخی من نمیفهم شما چیکار میکنه و نفرایی که پیشوای ملت قهرمان گرین نه شما قهرمان سر زنکای آینی پدنالت ها که ای قفای حجاب سطر رومالی زنکا میگرده بعد تا پوشک بالا پوشک زنکا ای قفای نه پرابلم اینا یا میگرده تو جایی پره وطن دوست تیار کنه اسکر تیار کنه که مرز تاجیکستان را نگاه کنه امروز ما یک هیچ کشیدگیم هیچ که در خانه خمان ما را میزنن سبحان الله گفزنی ما نمیمونن و گیرکنی ما نمیمونن چون که ما چی داریم پیشوای ملت تاجیکان روی دنیا داریم برای همین ما را ای کارا میکنن بدروی کوینا ببره مشکلات حل کنه مرده که با رحمانوف برو بگو که ها واقعا همین از تاجیکا بود یا وقتی بود کو بگو همین گپا این قرغیزا تاجیک نیستن یا دوتا پرزیدنت بدرکه کردن یا تایگاش در پس پنجره این ملت با ملت تاجیک فرق میکنه خطا نکر که در همون قصر ملت میان کار تمام میکنن در داخل تاجیکستان در مرکز در امدرو دوشنبه کار تمام در همون قصر ملت تمام میکنن والله قسم مرد باشی برو بگو که هم گفت گفته واقعا بود تاریخ قفا ورق بزنی دست تاجیکا بود مورانه داخل میشه دست تاجیکا بود مرد باشی برو هم گفت بگو و چخیل ما را درد ما نکنه که این میبینی ارز در سری ما کت بزنه قزاق کت بزنه افغان کت بزنه ازبک کت بزنه قرغیز کت بزنه ای مردم این چی گپه میمونه ما زندگی که میمونه ما نفرت از کشور همسایه نداریم نفرت اینم خیلی برزگا و حیوانه که تاجیکستان اداره میکنه زوریش هم فقط از زنکای بعد ما اومدیم به همین روز رسیدیم و دیگر پاتریوت های و دکتل های برده و جواب جمونده مرحمت کو ببینیم کو دفاع کنه آخی دفاع کنه قرغیزستان نیست تاجیکستانه ببرای دفاع کنه اینا ما خواهیم شما وطن دوست شما پاتریوت شما غمخوری ملت ببرای دفاع کنه من امیدوارم که محمد بال بنزدیکی با فکرم که همین یک شپ و شپی خیلی وزبین در مرز میشه باقی صحبت لون نمیکنیم
الان نگهبان با شهری که ما و شما را